Shalom oras dita sude urani AKBP awan nomor guar embron tapu bolon neng manjaon mau membacakan almana AKBP Ganupari atau harian ya di tahun 2025 di hari Senin hari ini di tanggal 3 Februari 2025. Nah, di sana ayat si jahon sian ayat Bible Yesaya 56 ayat sada. Songonon mapan pandokna. Songonon do hatani Jehovah. Raroti hamu mahum jala ulau namu atigoran. Ay jonok nama asaro atu awonon atu awonhu. Jala papatarhon atigoraku. Terjemahan bahasa Indonesianya di Yesaya 56 ayat 1. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Ini mah ayat sejaon di hari Senin di tanggal 3 Februari 2025. Kuning sendeo dan pari ai sian buku ND nomor 730 ayat sada tambah opat. Sai patama diriku ale Tuhan, papa tarhoni naulimi Tuhan, suruh maton dini satu roaki la papa tarong mutudo ngaki opat. Sai patau madiriku ale Tuhan, papa taroni naulini Tuhan, suruh maton dimi satu roaki ba iya satarot parangeti. Songonima almana ni Ganupari, salam oras, salam damai Kristus, Tuhan Yesus memberkati. Amin.